Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwal awwal wal akhir wal batin was zahir, alladhi huwa bikulli syai'in alim. Al awwalu falaysa qablahu syai', wal akhir falaysa ba'dahu syai', az-zahiru falaysa fawqahu syai', wal batinu falaysa dunahu syai'. Al-adhanil qadimil ladzi lam yazul mawjudan bi sifatil kamal wa la yazal da'iman mustamirran baqiyan sarmadiyan bilanti qidai wala infisal wala zawal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sininda toma-toma lebiki dan yahsil surma lebiki yang kebir yang masir kung Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah. Angka sikir itu tepaja patarak kaitan rangga syukur ketandrigan kata lori seserajan kung Allah Ta'ala. Nasabak de gaga wattu ifalabe de to gaga onrong ifalabe sagadinna angka papenyaman kung Allah Ta'ala. Dan nikmat yang paling kecil dan tidak pernah terputus adalah hembusan napas manusia, yanaritu as-sumut tamakna napasan. Namun terkadang kita tidak menyadari nikmat-nikmat itu, padahal yanarupa penyaman nafung Allah Ta'ala, meskipun itu terhitung golongan nikmat terkecil. Makotobar memang salawat dan apa selamat masa dan dalam fikir ngangi pangulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ye angkewede nafaja ya gurui mulai salumpin ya kacweri lalanna baraku ammengi angkamatoki ritu ibilang sebagai umat salam. Karena tentu kita sepakat makada aku ngetak kue lino imma ji angkaki pasibu i aleta nasabak pakkasiwian, imma ji angkaki pasibu i aleta nasabak jama-jama, musti engkam mumpu ilalanna inin nawata kami namari lalangi maka da melok mana ki salama. Itu menjadi cita-cita. Maka da magi nasabak pada hakikatnya manusia hari ini bahkan atu ngeta idi rupatawi angkamana ki tuwori lalenna anu teman nesah. Kita semua ini berada pada ketidakjelasan. Terkadang ijama sedih jama-jamang, ya matoru ijama matu, ya matoru ijama baja, ya matoru ijama sangadi. Tapi dena pada mana wasilena. Bahkan mumpu kuna wanawata makanja rencanana makasih kali-kalina tapi terkadang lengi polena. Magi nasabak yaro ini rufata we ya torok maki
tanya idik mengatur. Sementara terkadang manusia itu merasa sombong dengan dirinya dan keadaannya, nasangi alena mulai matur i alena, bahkan nulle matur toleng. Padahal jangankan aleta lima tak dena kedo sangadinda engka atorok na pungalatan. Ilek matata bawa dena kedo sangadinda engka atorok na pungalatan. Jadi ilek matata iro dena yule mato. Biasa lo nikmatin ro tete arwah ya mator tak 2 jam mon ro kole werenge de panatin ro matan. Pak bendenge idi mangator na dena gaga to melok malasa lo mana kisah. Makanya dua tu malah de tiwi tawe masara nariko na 7 pak coba. Yang pertama engkak ko ilaleng atinna samanna alena melu matur isewa-sewa. Jadi nareko si salah ni kajajiannya si bawa akalanna, si salah ni kajajiannya si bawa hawa nafsunna. Biasa ni mompo sara inin nawana ayana ro biasa marah terhadap dirinya, bahkan menyalahkan orang lain. Dan yang paling parah tulina pasal puangi. Terkadang kita berzuuzon kepada Allah dia yang sedih alih. Sila suruh melebiki dan dia toma-toma lebiki yang kira yang masih pun Allah Ta'ala. Kemudian aga fitiwi malah dek masara rupa tawe. Nasabak samannai meluk napunangi sewa-sewa. Engka ko atinna alena punna sewa-sewa. Engkana bolana napunangi napatama kuatinna. Engkana wija-wijanna napunangi napatama si kuatinna. Keluargana waramparanna jama-jamanna samana napunangi. Padahal segala sesuatu yang melekat pada diri manusia itu hanyalah titipan Allah. Nah dia gagap punda-punda ngeta. Kita terlahir dari perut ibu na pancaji ki pong Allah Ta'ala mesu pula liwatan na indoe na desi segagai TV magi na makan re akalang ngemumpo hawa nafsu melo ya punang ya gagay. Sila suruh malabiki nan niya tama-tama malabiki yang kiwir ni masir pong Allah Ta'ala yeto na romatu mancaji pas sabareng na macipi atin na rupa tawe magi na sabak megalada korilaleng. Sehingga makanya alena pengulut Ali bin Abi Thalib nareko urusan lino ako ni 5 memutaro ajalalo mupatame kuatim tega ya sengurusan lino ya manenna naitai mata imma jiwaramparang keluarga jama-jama ako ni 5 taitar pak manas satu adan na pong Allah Ta'ala ad-dunya laibun walahun ya tulino cule-cule memang. Sila suruh melebiki dan dia toma-toma lebiki yang kira masih pun Allah Ta'ala narekolino melo ifatama ko ati mancaji Allah lengengi nama perri penadingi macipi ati namutoni magaluan nalino tetap macipi penading. Makanya ia naruh andri guru tadi nama aja napa guruang lo gaiwi atimu untuk si mata pahangi dan dia mutarima madece ngitung ke papetotono pengelatan. Karena takdir Allah itu datang kepada manusia setiap detik. Tuli engkai ro papetoto. Takdir kita hari ini menjadi isyarat untuk dijemput takdir berikutnya. Ya ro papetoto tak yaswe mancaji sarai untuk ilolonga papetoto mangolot. Sila suruh melebiki dan niya toma-toma lebiki yang kewih yang masih pong Allah Ta'ala dari makuan na narito toli sumay nga paimang dan sabak de tugaga sewa-sewa na pagkajajya pong Allah Ta'ala bakal lalo ko yolo na matakta mumpo ko nawa-nawa sangadin na setim yang kata na pong Allah Ta'ala melong ki na parewa mainga maringgarap li supe marialena. Apakah itu berupa nikmat? Nawereki saru maiga pong Allah Ta'ala, nawereki pape nyamang timi melo na ito pong Allah Ta'ala. Maka da ang kamuki gali sumaringgarari alena na sabak sukuru.
Narek ko na werek pacoba po ngalatala ye tomi romelo naita peko gi carana lisuki mainga pema makadang kamu gayule sa baraki ya sangnya sa barapa tanya makada iparranna mulai ya sangnya pacoba dena to macai na rekoruntu ki susah ya rega dena to masa sekali gok mapura lalu apa nareko iparram mi cai iparangi sesekali tanya pasabar asalna napi at-tahammul ya sangi at-tahammul napi babanna asabarakal makanya tu andre guru tafat tasawufu ajak muah mumalad masara nariko na tuju ko pacoba nasabak de tuga ga campan na ya tu pacoba sangadina papenyama ajak tomu malad mario marannu nariko na tuju ko papenyameng nasabak de tu gaga capak na tu papenyameng sangadina pacoba apa de gaga tau manyama mataru-taru de tu gaga tau masara mataru-taru musti si bali ro agage ya to naro nakada po ngalatana asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum narekoruntu ko sewa-sewa si kira-kira de musi cocoki ro agagai ajak mo yolo tappa mu cacah awak jakam mana ya ro lalem madeceng risesena pongalatan yana tu kaminan na poji pongalatan narekoruntu ko sewa-sewa mu poji risesemu makanjak penadimu ajak mo yolo tappa mario marannu ajak kam mana ya ro de na makanjak risesena pongalatan. Makanya Andre Guru Tafat Tasawufu mengajarkan ketika mendapatkan ujian bagaimana caranya kita belajar untuk bersyukur karena adanya ujian. Maka dana coba kira puang Allah Ta'ala berarti na puji mohi puang Allah Ta'ala na pacigi mohi puang Allah Ta'ala na pak guru toki Andre Guru tak makada agurui wisak barahe riwatul lolongan mu papenyama awak upanna demo aguri sak barahe riwatul lolongan mu papenyama mandre ko anu malundra na demo aguru sak barahe upanna runtuk ko lasa pada salama tandengnya sak barakan yena nasa tomatu atariolo agurui wisak barahe riolo dena panapas sakit puang Allah Ta'ala sak barak agurui bi sukuru riolodena panapas sakit pong Allah Ta'ala sukuru pak musti yola ya roduai melotoki te ya toki musti na wereki pacoba pong Allah Ta'ala melotoki te ya toki musti na wereki papenyama pong Allah Ta'ala musti riola hanya saja terkadang hati manusia tidak siap untuk menerima segala kejadian dan takdir yang datang. Makanya yana ro parandu ipasadi adi maka dani Andre Guru ta ad-du'a bil lisani wal isti'dad orang yang senantiasa berdoa dan mempersiapkan hatinya melapangkan dadanya untuk menjemput isyarat takdir dari Allah Subhanahu wa taala silsurung labiki dan ya teman-teman labiki yang keri masih Allah Ta'ala yang terakhir melo wapaletukeng maka itu Andre Guru Tafat Tasawufu nasabak engka tak pada tuh ri anu teman nasai terkadang yasen ni jama-jama tak melo tiwi ki masanan ia mau mega jama-jama na tiwi masolang terkadang nasangi papedalik na tiwi imanyama ia mau mega papedalik na tiwi imasusah makanya tuh ki ri anu teman nasai maka dani nabita si acca-accana tau ya nari tu tau napas sadiai ale nari anu manasai de napasibui ale nari anu tamman nasai agami anu manasa rilalenna atutungan na rupa tau seddi mi bawang al mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu ya senge amate ngebabang tungke idi rupa tau mustio lamanang ilalenner jadi sedim itu bawang anu manasa ya nari tu babanna amat tengengi di luar daripada itu dia agama nyata cuma terkadang manusia tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata dan apa yang didengar oleh telinga
naita na mata manyaman na naita manyamatoni na sading padahal yero nya mangedena landre magi al-landre na di jama-jamang kekalnya sesuatu itu bukan karena banyaknya tanya na sabak amegangan na akan tetapi tergantung niya moloi wisewa-sewa jadi yero pertama ki suruga yero tiwi ki matu marad ilalan na suruga tanya amegangan na sampajang tanya amegangan na fasidakah banyaknya pahala amegangan na sampajang amegangan na fasidakah amegangan na amala ipegok itu hanya menentukan tingkat mana kita berada di surga onroangna atandrengenna apakah tingkat pertama tingkat kedua dan seterusnya tapi iya tiwi imarad malandre tawe ilalan na suruga ya naritu niakna jadi de tuga gawad di mapan nenunga sangadinna niat. Ketika orang berumah tangga niatnya untuk harta maka dan Nabi tak walam yazidahu illa faqara de gaga nalolonga matu ya tetawi sangadinna akasia singan. Ketika orang berumah tangga melok mi hargai padana rupa tahu tulina sapa be kogi carana irokoki ihargai maka dewi Nabi tak walam yazidahu illa danaatan de gaga nalolonga matu ya tetawi sangadinna atunangam di bawah. Tapi nari komelo komita rade malandre alli biningemu dalam sebuah rumah tangga pakanjaki niat pak yena tu matu tiwi malan makanya dega gawat diliseri atita sangadinna kuangalatala si bawa suron nigi tahu lebih na hojiwi saliwan na kuangalatala na nya surona majepunna ibilang ide panasokku tappe sila sur malabiki dan yang teman-teman malabiki yang keweh yang masih dari Allah Ta'ala dari makuana dari tudena marigaga ya gurui pak maringgarangi fikku gicarana atita denang kana patu si sompus si bawah Allah Ta'ala ya ko istighfar yulle baca istighfar tonaha nareko hasbunallah yulle baca yetona ru ileleun nekia si kanja-kanjana ajak tapalabu ilabu matanda soy sangadinna tomas salawat ko nabita nasaba iyena rolana kami na malampu wadiki na patuju lauri sesirajanna wa Allah Ta'ala